Iyo-ke nakaka amadoda lawo amadoda lawo engithele especially 5,000 so 10,000 aba naka lamadoda engikhuluma ngawo yiwo lamadoda aphela amanye ngakho amanye futhi nanka amadoda a5,000 special sakhona uzoba ilawa amadoda le ndoda ke inhle futhi kumuntu oyisangoma bafuthi angakufihli lokho nomuntu olaphayo inhle kakhulu kodwa makuwukuthi une tavern unani cha ngikachaza ngakhuluma uzole ngiyiphinda le ngoba ngifuna uyizwe kahle ngoba sengidlala abantu ekenyangeni ke la nayo indoda enkulu ya 10,000 uphondo ezigubhini zikhona futhi enkulu bafuthu kodwa kakhulukazi gijima enyangeni gijima kanduke ezakhala ehawini so zakhanya mina kwawufihlo nonyo ngithi zoyithembayo ke mthini ngisho ukuthi ungatesta zami ujuluke uzwe manzi de juluka umsensini bye bye.